أزول أنسو في سون وانسو في سون أروى غميس تمورث القبائل غميس وليد تقدم كابيلي نيوز تلفزيون ستساوي يوتيوب أنونس جوجل ذي انترنت ذك ذلس لا كولتور تبدا سود منصب الاثنين 24 نوفمبر 2014 بوخام قدلس مولودات معمر التمدين تنتيزي وزوم فاسكان ثيس خمسة تزرفيت نغتا فاسكان وطابين نات هشام بوين اسم تداتاكي نتغيوان تنات يحيى ذي 80 الحمام الولاية نتيزي وزوم يتوسننس الحرفة ياكيني ذك زيكني أطاس تزربيين يدي توافسرن وخام قدلس المولودات معمر عندها ارتما تزربيين نات هشام لان تدفيد دسوف وغنت عرافيين نعين الحمام بوغني الاربعة نتيرات تسيض النظام يتكلب تمزواروت يديلا ونقلت فاسكايكي ذكات هشام ناضي ثدارت نات هشام ألما تمدين تنتيزي وزو الوقت ذي غن وقبلايا تفاسكايكيني ستوسن سيسم تمغران تزربيت نات هشام يبان داك نقلت فاسكايكيني غير وخام قدلس مولودات معمر تمدين تنتيزي وزو يبطان ثدارت نات هشام وإذا يقبلنا راه الشغلاكيني ناغا نقلاكيني بقنن دلغيض نسن قفراق ناغا دقوزنيق بخام قدلس المولودات معمر تمدين تنتيزي وزون الوقت ذي دتسيلي ثوليا سود منصب تفاسكاياكي يخصي من بوذي هكان تفاسكاياكيني وتندسلق صح ذك مضبرن إينس أرنان أننا كن تفاس كانت هشام تاخزانت ناخد الباتريموان تدرت ونتنوزارا مدويد ديهكان تفاس كاكيني أنند ذي 55 عدان أكن بغان أسفكم أوذ من نظن إلى قديش تفاس كاكيني أكد الحرفة تزرفيت وتسيوضن غرطاس قمدانا دين مهالن قدلس تمريت اكو دوس المد الحرفات اللين سود منصف تفاسكاكي عندها يغاب الوالين تيزي وزو ور نظرين مايلا ذا الشغل في طفن نا ويرو دارا اين دي ضرون تفاسكاكي تتكمل على مدى سن 27 بوغور نوفمبر إذين الله بالقاسم محمد السعيد سكتيزي وزو تمثيل لا سوسيتي قريب من 7000 تولوين تمورت الجزائر وفي دلان التعديات مخالفا قمي بدا وسكواساكين ذكين لا 2014 6885 تولون بدات وفي دلان التعديات غير سنة 27 توانغانت على حسب بين دبوين 5 غافيلس تسلويه كي وتسقموسي تبعا ثمثالتيكي يوم يقارن لوبسيرفاتوار الجيريان دو لا فام ازال 5163 تولوين يلاد فلاسن تعديا سفيثا تعدية ثقيل لان تدسوفوسن 7268 قمدانا الكثرة ذي رقازن تولوين كيني ذات مثلا سنت اكو ذبابات سنت ذي تيزي وزوم واللي نارا الحسابات غافت ذيان تاقين يدي ضرون السفرة ناغ يوفي ودسيلارا اتصل هضرا نستقصد تسلويث تيدوكلي تمطوث يقدشن على فما كتيب يدي هكاني يون لقديش وسمكتين يلمن بوساقر غلان تولاوين يتسوثن اسيد نسل مدام هاشمي الجوهر بريزيدونت لاسوسياسيون فام اكتيف الساكن الساقر غلان تمطوث يتسوثن فام باتو امشي السواليض الحالة تمطوث ذاكيني غورنا يمكن الحالة تمطوث ارتقارية كي يصعب شغل باسكو زيك لا فام kabyle en particulier, la femme algérienne en général, c'est une femme, elle s'impose. C'est une femme qui c'est une femme qui تنصليث مي
s'afficher de la personnalité. D'ailleurs, كاين مرة تهضر في تلاوين يقارن développement de la femme, l'émancipation et tout. نكون نتوالي واش ثمطوس الجزائري l'Algérie c'est un bastion de femmes leaders. Faut le dire, si كاينة لما تلاوين بوساكن في l'université algérienne أكثر من 75% تلاوين donc automatiquement on n'a pas de tabou. La femme algérienne تقال لا تخدم تروح dans les milieux travail تم تطيخي là de l'enseignement, de la santé, de l'école, de l'université. Donc la femme côté دروة ساعات مي للاسف تدنيني وتدنعاود نتا تونسينا ما كتسلح ليمانيس جو ne sais pas parce que par le fait qu'elle communique pas qu'elle n'arrive pas à ouvrir des brèches de dialogue entre par exemple le conjoint نسكن قارنك الورقاز mais aussi beaucoup plus dans le milieu de travail يقدر في قصة ديال الخدمة كوينات il faut qu'elle arrive parce que Erguez هي غير السكيد ديال la société algérienne Erguez il communique mieux que la femme parce que Erguez نتفاهم نهضر نتوقع من الناس وزري غير لو مود دو في نفس فرقيت ديال وخام ديال الخدمة donc elle ne donne pas beaucoup plus de temps pour elle تحضر les conférences تحضر d'ailleurs aujourd'hui je suis très déçue de voir que la majorité des femmes descendent pour voir une exposition mais pour assister à une conférence تستيرا نونتي تلاوين مشيت تبغيض داكيرين beaucoup plus de connaissances et d'armes soit شو مستقبلا تنتيليزين pour améliorer leurs conditions de vie surtout côté communication écoute orientation et donc comment organiser sa vie donc c'est pour ça que ça me تقبيليتي تا جزائريت ودن قريت وكسس الحقيت دنت son réalité ونسينا راه امكانياتي تيليزي الحقاقيه pour son bien donc السكن السوال اكو تلاوين اسنتنينيا تروفي دي بريش دو كومونيكاسيون ديريكت le compagnon de toujours soit d'Erguez Nkout, soit de Bebet soit de Himet Kout, essayer de prendre l'initiative, mais beaucoup plus نتعود دريالنا مي غنغيلي أزكى مرات نتسكر غنحفظها مكايلين ذات مثلا ذي مشطحات تنفع أبرا بدون تيمغورنا وغالن دير فيقن وسماري مغورن أربع درجات أكتم الطوسري بنون المستقبل سوا شو أرا قبل أزكى مي سي أون كونتينيو ليزولمون أكيا ونهضر على أنت راه داخل دايوغ entre les femmes que la femme active reçoit, nous avons 12 femmes. Au total, il 12 femmes qui sont des femmes qui ont un niveau intellectuel, تعيشين في المشاكل peut-être هاد خصوصا مصروف ترجازيسيو ضنتا كذا تواشل تم قران تم غارين تو ça se comprend c'est un esprit de leadership كل وين il veut afficher مكيقارن son autorité dans la famille mais ما نطف des femmes cadres c'est des femmes, c'est des petites cellules familiales, des femmes c'est des femmes. On a reçu 6 femmes, cadres, on ne peut pas donner les noms, bien sûr, l'identification, cadre, stable d'esprit. L'envie de continuer avec mais le contact avec le conjoint leur est très difficile. Donc nous sommes une association pour un modèle algéro-algérien. Nous sommes algériens. On ne peut pas adopter un modèle américain et un modèle européen. نخدم un modèle تنصليت لنا قبايلي لنا الحرمان نقدروا كزنا إذا كان actualiser le rôle des sages dans chaque famille إذا قتلي la communication قتلي الحوار قتلي une ouverture de dialogue ما كان الجدود نغزيك خدمت à table on discute il faut que le linge sale ما كنقارن الصروميت se lave en famille ومن بعد dans le cas il n'y a pas d'issue il n'y a pas de solution à leurs problèmes لكن قال مثلا نزيكني أبغى الحلال عند الله لا كرافانا كده هكا ما كذا شو اكزاكتومون دونك نكري لا فام اكتيف الساعه 35 شهر ديكزيستونس سور لو تيران في لو بلان داكسيون لا فام اكتيف نخدم الحملات وحسس المندات
لي فليو سوسيو ياكي باش نوعي مولان باللي il y a un fait malheureusement très dangereux qui est en train de porter atteinte à notre dignité, à notre personnalité, à notre société, mais beaucoup plus à l'ossature éducative de la société kabilo-algérienne et l'Algérie en général. Donc, mais nous نخدم des conférences dans les salles, نخدم des actions à travers plusieurs communes de la wilaya Tizi Ouzou. وبعد la fin de l'année قاعدة نخدم un séminaire sous le thème lutte contre toute forme de violence. Donc, quand on parle de la violence, il y a la violence ماشي كان à l'égard des femmes, mais il y a aussi la violence au milieu scolaire, dans la rue, milieu de travail, etc. Donc, اسمي نوالا باللي tout le travail que nous avons entamé durant 2 ans, donc on voulait faire plus. On a pris la décision d'organiser une caravane. La caravane, elle est modeste, elle est organisée à notre manière. Un bus avec les éléments, la femme active et partenaires, DSP, CHU, ODEJ, et qui ont adhéré à notre action. On a sollicité les APC. Nous avons ciblé 45 APC. Commune de la wilaya Tizi Ouzou. Donc nous بدات 6 juillet نخدم le mois de juillet 5 ديال رمضان السهرات في لا فيل تيزي وزو دي بيكا تدمي ومن بعد نكفات لنا رمضان on a نستعفى une semaine on a repris le 10 août parce le 10 août تلميذ le 31 août on a sillonné les communes البحر donc عزقون عزازقات قرب البحر Makouda, Tigzir, Touagni. Donc quand on parle des 5 daïras, ça veut dire 5 et leurs communes. Donc au total, nous avons 21 communes. Asmine Nkfatina, nous allons les ouvrir. La caravane, c'est une caravane de lutte et de sensibilisation contre toute forme de fléaux sociaux. Les fléaux sociaux, malheureusement, ils sont nombreux. La violence, la délinquance, l'échec scolaire, la drogue, le suicide, les mobiles portables, l'internet, les jeux vidéo. C'est vrai que l'internet, c'est un outil primordial pour le développement des sociétés. Il faut savoir. Donc, oui, dans des quartiers, il y a des communes d'organiser des conférences. On la proximité durant la matinée, puis on termine avec une conférence. Mais on a sillonné les chefs-lieux de la commune et les villages. On s'est déplacé aux villages les plus peuplés. Oui, d'ailleurs, la clôture de la caravane Oussouassagir, la dernière activité des Bouzguenes, Inch'Allah. Donc, oui, donc nous connaissons que نقارن القبائل العلاقات الدينية لو كانوا في غيجري واتفاق يجرين صافي سوينا c'est de toucher un maximum de public d'ailleurs jusqu'à l'activité en semaine عدان نهضر واحد 10 000 citoyens surtout Gnevdo parce qu'il y a même des touristes d'interwilaya et tout donc si on dit que c'est une action réussie c'est vrai que peut-être il y a des citoyens نهضر كانوا 2 minutes à 3 minutes mais c'est une manière de créer le feedback ومن بعد par la suite مريسل نوغال نactualiser les actions l'année prochaine Inch'Allah on sera un séminaire qu'on va organiser prochainement avec la wilaya Tizi Ouzou qui va regrouper les APC Tizi Ouzou, les autorités de wilaya, direction concernée par la lutte contre les fléaux sociaux. On va tracer une stratégie de lutte efficace et à long terme de proximité dans les communes de la wilaya Tizi Ouzou. ميرسي بوكو. يسمورت القبايل سولاوين غافطاس تيد إيدي تساوين إزرفان سنت معنا مازال الزايز تمغلين تمتين أرغور سنت مازال ثمطوت وتوار ثاران ذك وثال وستكاران ذك مجموعة تدار ما تمثلت التعديات كتسيثا إيزران ذوين يوثن تسيني تسوثن أكن قارن بالقاسم محمد السعيد في زوزو أغميسنا يبضد أرثقرينس أكون نجي دي الخير دي الهنا وكني دنمليل دكوسان أغميسن إدي سدون ما يبغى ربي أرثوفات